khopui lun taka ain tlema fian rial dewa hi then khadu thu sam ani a tlema mun fian rial le mun re deuh hi chu ha po hi a ha dam thlak viau renga tunruma hian khovela in omna fal berberte kanin hodon ani solvei hat he solvei hat anti hi metar sangli le pathuma sang ni in khovela in omna sang ber ani a Swiss Alpine Club and Colony in emergency vela manatana an sak ani a saka zakwa som pasaria sakto kha ni in khum som le radio man thei oma he in hi tlang lon mi ten emergency thil lo thleng phut atana an man tura sak ani a ming solvei ti hi Ernest Solvei a ming choya phu ani a ani hian he in saknan hian Frank Singh ni chu saka zakwa le pali khan in saknan hian alo donate he mun hi tlang lon mi te tan chon ha cholna mun rem chang tak ani Veshmania jar hi Iceland simlama thir kart takte a ani a Ilio Leri Hunting Association in sangha zakole somthum vela cholbu katana an member te mantura an sak ani a electric le tuivel engma omsan lo ma sela ro tui khol khom na tur thatak le changtlung tak siam ani a natural reserve huang chunga he mun hi da ani in protected area ani bok he muna hian zirlai te le khol jin mi te chuan trip ne inan te po an va fang thina heng ni khuwa hian a in hi cholnan ber an va fang thina a in ero hi chu lo lum tu a hran pa in anom lem lo ani Hermitage of San Colombano hi Italy rama Viventia le Rovereto inkara tlang panga sak ani a layatanga metar zasom ni vela sanga sak ni in mipui mimirina anchim phak lo nana manlai pui thiam ten hadam nana an sak ani a he mun atang hian San Colombano khopui tu chiang takle fi atakin a thlir theya heina lu tur hian Lina George anti chu paltlang masak angaya step te takte te ya lon chho angai boka Christmas apiang hian bati eng kenga he in pan chawa lon chho hi anom thina heng mi te hi za taka rodon son thin ani boka he Hermitage hi mun thiang lim anga ngai ani Casa Malaparte hi Filimon Parte ti te po riat ani a Punta Masvello Carpi Italy khochak lama ani hein hi kumsang kha zakwa somthum le pasaria saktran kha ani a man lai thiam na le tun lai thiam na tran kop atulzia lantir na pakhat ani a architect Adalberto Libera chu atira he in design turati ani a nima sela in nei tu pa Carzio Malaparte hian chu design chu nolin amana in chu a design ta a he in bor vela mi chengte puina nen hian an sa zo theita ani a in rong hi a sen lam ni in block seipa sak ani a in chung pan na tur hi step engama zat zo chu tur a omboka a in pi aloka hian tlang metar somthum le pahia sang a ombok Casa Malaparte hi khethir kara kia kalna atang chi a pan thei ani a ke inda kar khat le chan vevel kal ani a le mina pan na hi ha thlag de ma sela a huna ero a ko hoi anuam hle ani Villa Macklin Finnish archipelago Finland muna in moile hadam thak tak ani a Villa Macklin hi mun tla niam laya lungchunga sak ani hoi kho thon na mun nuam tak ani a in chunga tang hian du tokin khua a chuan theya he in saknan hian thingphel man ani a in sir le lama tanga hoi chuan tuipui zau tak alanga a sir le lama ve thung ero chuan ramngo a mu thei thung Villa Macklin in chunga hian mei chemna mun te po siam ani a Finland rama hian steamboat kan tiang chi hi war le in he hmuna po hian chu tiang ti na mun te po chu siam ani Ketski Pilar le tanga fitza somnga velasang Central Georgia tlang ponga hian Ketski Pilar hi a oma a mun vela chengte hi chuan Pillar of Life te po an lo ti bok
hetlanga hian hunrei tak chhung chu an lon chuak theilok lawa chumi awang chuan zirpo an zir chiang theilok lawa sangkha zakwa samli le pali khan lon chu anita a kum sangkha zakwa samko le pakwa atanga sang ni le pakwa inkar khan he pun hi zir chian ani a hetlang chipa inpo hi manlai medieval hunlaya puithiam chen na mun nia hriat ani a he hmuna hian puithiam pakhat chu kumsom ni zet ama in alo khosato thin ani khozin te tan hian he hmun hi tlo phal ani a masela meichia te ro atlang chipa hian kal phal ani lo thung artist studio Fogo Island Fogo Island a micheng te hi olsam takle molmang taka nung ni in midangte mamo lem lo le mani in to dela nung thin ani a sakaman tu ni in an ram moi takhi an hlut hle a he hmuna hian artist studio panga Sharefood Foundation ten an siama heng studio te hi lungchunga tuipui kama sakne in pun fian rial le re taka sak an ni hloma lemziak mi musician te le film lam boy pui tu te baka ziak mi ten tu ma ti boy lawin mun fian rial an man theina mun ani Tech Hut Panama thliarkara hian Tech Hut an ti ang chi veka sak in mun hi awma tunlaya hetiang in an sak hi chu alan dan te la man lai thoma sela tunlai thiamna tam tak tel ani thina masela heng Tech Hut a ve thung ero hi chuan polo style an ti anga sak ani a Panama vela in sak dan phung pa ngai tak ani a thingkung le thingna chi sang sang te maute mangveka sak ani a hetiang in thataka sak hi chu kumsom thum vel te po thatakin a om thei nia soi ani The House on the Sea hein hi Cornwall England a om ni in tuipui kam thliarkar chunga sak ani a he mun thlengtur hian fish samkua sang leizo chu aphot angaya mitam taktan chuan thil nuam ber ani melo tuina a hual vel vek in ni in khu atanga fian rial taka om ani a hetiang thliarkar hi mu tur awang hle a he in po hi moi le nal taka siama sak ani a ain chung bungru po hi to tak le moi tak vek ani hloma hoina pianga tuipui moi tak thlir tur a oma ha cholna mun fian rial le nuam tak ani Holy Trinity Monastery Central Greece muna he Holy Trinity Monastery hi omin lungchunga sang taka sak ani a antong chuan an lung sakna hi Meteorion ti ani a chumi omzia chu boruaka sakti na ani Holy Trinity Monastery hi he hmuna monastery paruk omzinga aupaber ani a khwalzin tlo theya honreng ani bok kalamba ka khopuya om ni in kumsang khat zali somsari le paruka sakto kha ani a layatanga fit sangkhat zathuma sanga sak ani ama chuan he monastery pan chhouna kong om chhun hi net le ilona lon chho chawin ani a tuna chuan tlema thil ti ol samve hret zel ani a he in hi steps za somli chuang lunga an kera lon chhowin apan thei to a he hmuna hian thil hlui tak tak hmuh tur atama UNESCO po in World Heritage Site a alo puang to ani ole kha tunruma kan ho theite an ni a entu le chung alom thu ka se